India le China Corps Commander ten in remna an siam theita China le India tena Corps Commander level in biakna tho rukna an nei nuwa ram pani te chuan ram ribula sipai terlu bel to lo turin in remna an siama hei ba ka hian mani du anga chetlak ngot thin chu ti to lo rem ti dunin boina chin felna ra in biakna nei zuizel ni se antibok ram pahnih hruai tu tena in biakna an lo neya in remna an siam te ataka kalpui rem ti in biak po na ti chaka in riat thiam lo na om theite pumpela ram ria sipai thon lu bel lo le mani du thuwa chetlak ngot lo te boruak ti che thei zonga chetlak lo te an rem ti ani ram pahnih ai o te hian line of actual control LAC thilom dan le ni dan ngun takle chiang taka soi hona an nei ani ti in thu chua in trom an siama chuan an tar lang defense thu nei tu te chuan sipai nu kir chung chang ero in remna la siam tur ni in tuna an in remna ang chuan LAC a boruak thalo om reng chu atop to ri don ani ati in biak na hi dar kar som pali chung zet nei ni in an in biak na hi tun thlatir lama Moscow khopuyaram pani foreign minister tena in remna panga an siam be chan veka kalpui ani India chuan ramri atanga sipai nu do vekle line of actual control a friction point tina Chinese sipai te in nu do vek rotna asiama atung khatnan he in biak na hian Ministry of External Affairs MEA Joint Secretary atelbok foreign minister pani ten in biak na an nei nu hian ramri boruak tang tak chu adai ngal duk nia soi ania India chuan ram pani te inti boina mun atanga China sipai te in nu do chu ala phut zui zel thung tun mai kum thum chung hian China chuan India ram ria airbase le defensive position ale tin atipung nia soi ani kumsak ni som pasaria doklam crisis khan Beijing in strategic objective an nei chu thak danglamin China chuan ram ria na satakin airbase defense position le thlona tum hunte asiam ni in geopolitical intelligence platform Star4 te chuan an reporta antar lang dolkam crisis nu khan China chuan India ne ram ria military position som pathum ngot asiam mana heng jinga hian airbase pathum permanent air defense position panga le heliport panga atel ni in Star4 chuan atar langa heliport pali siam thar te hi kum in me thla a ladak crisis thlen nuwa siam tawek an ni ti in Simtech senior analyst Star4 chuan a soi heng infrastructure te hian Chinese operation na satakin ati chak dona China in military facility te India ramri hnaya ada bel vak hian China in aramri hnai vel thunun vek atum zia a pholang ni in a soi bok India ramri hnaya a chet dan hi South China Sea strategy anei angtho ani thu soin China chuan heng huna te hian permanent defense facility asazo feldiam to ani ati heng strategy mang hian China chuan India in ado dal na emo India sipai chet lak theina te chu din mun thazok changin avau ta thina ni ati bok India le China in kara hi chuan in dona tak tak a thlen arin omlo thu kan tar lang pho to thin hetia ramria inti boy pho te in ngir ngawa nun na chan pho te hi aturam ve ve tan po sot na le tangkai na a om tam lo in do hi chuakin nun na tam tak le sum le pai tam tak seng thin ma ila atopa chuan do kan kil hawa soi fel ani le zel tho thina chu wangin hetiang angaral thuam chelek lo zonga in rem na hi a om thei ani chuan chu tluka hlu chu a om chuang lo ani UN Assembly a US le China in kar khi alangsar New York khopuya UN General Assembly na ya US le China in kar boruak om chu alangsar le a US President Donald Trump chuan coronavirus dar chung changa China adem le Hrileng chung changa China chuan mo phurna ala turani tia soin Chinese President Xi Jinping thung chuan China chuan turam nen ma kol war nei a lu adu lo ti in a soi thung khovel ram ro puile thil ti thei ber pani te hi kong rang ranga an in gur na sa hle ani kum in a New York summit hi atam ber chu
virtual nei ni in khovel ram hruai tu te chuan an thu soi record sa thonin an play ani hei wang hian UN meeting poimo a geopolitical theater man ani thin chu kum ina aum talova ram rang in ai o tirin ram le ram in hial na hun rem chang au meu lo ma se president Trump chuan a hun rem chang ne chu a hlo tlin na soinan le mel ma te be na na mang thung Trump chuan ripui khowela len tir turam hi mo phurna kan pe turani chu China ani ti ina soya virus len tir lai khan China chuan an ram chung lockdown si in ram danga thlo chu arem ti thunga China chuan an ram chunga thlo na thlo rem ti lo le a khua le tuite a lockdown la in US lu ka khap kha thiam lo min chan tirani ti ina soibok President Trump thu soi hi US a COVID-19 leng chung changa in than a nei to awangin mitam takin an ngai chang loma Trump chuan Beijing chu hrileng chung chang jet tlata pu in adu chuan dang thei tur ani a ati du lo ti a soin hei hi Beijing chuan be chan fin fiana om lo ti in a nol thu a soi thung coronavirus awanga US anun na chan chu nuai ni an chuang to a khowela nun na chan tam na ber an ni US le China hi issue ranga sum don na technology Hong Kong le China in Xinjianga Uyghur Muslim te ain kol thara te boruak tang tak nei mek rengan ni US leader thu soi nuwa China President Xi Jinping chuan thu soi na nei ruin civilization in be na thei laka fiam khur angai thu a soi thunga kanin an lo na le har sat na te in biak na le in rem na manga chin fel tumin ma kan la zelang keima ni ram ma son ringot tum lovin keima ni ram chau hlok na le midang te chan na ni si hoya chet lak kan tum lawang ti ina soi President Xi Jinping chuan US kap zuin engram ma in khovel thununin midang te din muna thu nei na nein an ma son na ta chu an tan chawa sorbing turin dikna an nei lo ti ina soya he athu soi hi ramdang ten China an soi sel na ani hei ba ka hian President Xi Jinping chuan khowela greenhouse gas pe chuak nember China chuan kumsak ni som thuma peak emission tongin kumsak ni som ruka chuan carbon neutral ni atum thua soibok UN Assembly hi UN Secretary General Antonio Guterres chuan honna nein thua soya China emo US ming mera soilang silovin kol war thar a chualo nan kan theina zong nen ma kan la turan ti in asoya din mun der thong tak lampanin kan kalmeka kan khovel hian economy lian ber pani ramta in karakhi nasatak om hi adol zodon lo ti in asoi coronavirus leng chungchanga ma ni chau in ngai tu na hun aum lo thu soin populism le nationalism a hlo cham ti in asoya heng hoya malak na kalpuina te chuan thil chhejok a ring zel zo kan ti in a soibok President Trump chuan athu soya vision rang hlak nei thungin equal tuite ian kol thei ani chuan tho ho na bul thu thatak isiam thei chawang ti in a soi thung France President Emmanuel Macron chuan khovel malam hun chu US le China in kara in melmak na chuan ati niam tur ani lo ti a soin khovel harsat na beilet na konga modern new consensus nei arot thung ani Russia President Vladimir Putin po in vaccine siam chungchanga khovel tangruala asem dar dan tur thlenga soi ho tura online conference rang thei ang pera nei adu thu asoi ve bok Brazil President Jair Bolsonaro chuan environment policy an kalpui awanga na sataka soi sel na an to chu nolin Brazil hi information diklo le the dar rat thak tak tong tu ani athi a ma se Amazon rainforest chuan kang beina saber kubina atong thung ani US President Donald Trump le Republican thunun Senate chuan US Supreme Court liberal icon thita Ruth Bader Ginsburg ai o tur conservative justice tur chu November ni thum main ruat fel antum chiang ta a President Trump chuan US Supreme Court justice thar tur chu September ni somni pangatlai dar nga a White House atangin apuang chuak don ti soin tunge niang ti anin rin siak loi mai Trump pan arwat tur zinga Amy Coney Barrett kumsonga pariat Indiana State mo
Barbara Lagoa Florida State atanga Hispanic Latino churin kai zual anni heti lai hian Democrat te chuan President Trump chu mani thunei na mong sual abuse of power ti inan pu'a President thantharin Supreme Court Justice thar tur churuat ro se ti in mei ko in an la tang na sa hle mase Joe Biden chu monitor work Wisconsin state a campaign line WBAY TV palain tunga Supreme Court Justice a irwatang tutenge justice tura ithan lomang ti zo na chu chang du lovin Donald Trump le Republican hoten liberal justice arwat dona wanga an bei a hlau wangin aka ang du lo US a liberal le conservative in hrui po na anasate ma wangin Supreme Court Justice thar tu ruat chungchanga an buai na sa a US presidential election campaign boruak po ati danglam na sat pha in a ngong chho le ani Senator Chuck Schumer Democrat of New York le Senate Minority Leader chuan Ruth Bader Ginsburg chu Democrat ten kan za hle a asu nu legacy von him tlat kan tuma RBG chu diknatang au pui tura zol nei Prophet of Justice ani ati Republican Senator zinga Donald Trump policy du vaklo Supreme Justice a ruat tur po November ni thumma a vote pe du lo turangai US President chu tura Republican Party in anlo the chuato Mormon ko hran mi Utah State atanga Senator lar tak Mitt Romney chuan President Trump an Supreme Court Justice thar tur aruat ani chuan social lovin vote pui atum thu aron puang chiang ta a chuti lain Senator Susan Collins Republican of Maine State ero chuan vote pek atum lo ti apuang thungani Senator Susan Collins hi re-election ma chon mekin adin mun athalu tuklova independent voter hui adu awangin Donald Trump an Supreme Court Justice ruat ma se pompui tu ni atum lo ani tin Senate Lisa Murkowski Republican of Alaska State po in Trump mi ruat chu pompui atum lo ani Senate Republican somnga pathum Democrat somli pasari anni a hetianga Republican Senator Trent khat Donald Trump thiltum an thlop du lo chuan Senator Mitt Romney telin somnga pakhat somnga angin Supreme Court Justice hi pompuya nem nge thei ani ang somnga anga vote akalpo in Senate President Mike Pence chuan somnga pakhat somnga angin kut athak thei bok ani Trent khat chuan President Barack Obama an Conservative Justice lungphu chola February sang ni somni athi Antonin Scalia ai o turin Merrick Garland arwat chu Senate po in tharuk chungin an pompui du lo ti in Republican Senator chet dan an dem hle ani President than kum ani a President than tharin ruat ro se ti in kum sang ni som pasaria President Trump an aron ruat chok ani ma se Obama admin le Trump admin chu khai khin thei ani lo ti in then khat chuan President Obama huna Senate chu Republican thunun ani a tun huna ero White House lu atu President Trump chu Republican ani a Senate po Republican thunun ani awangin Obama admin thilti nen khai khin chi ani lo anti ve tlat thung ani Trump chu a campaign state ranga Supreme Court Justice mun ruak chu tikhat ro ti in ama thlop tu te chuan lo au khumin fielded seat ti ziak te an lo keng deuh fur thin ani Politico Morning Consult chuan American mi puiza asom nga chuan Supreme Court Justice chu President thlan tharin ruat se andu in asoya za asom thum pasari chuan President Trump an ruat se President nila in ruat se anti ani ati Democrat jinga za asom riatin President thlan tharin ruat se anti lain Republican za asom sari pakhatin President Trump pange in ruat ro se anti a independent voters za assembly pakua in President tharin ruat se anti thung rampum huapa Donald Trump ain Paul ranga kumsak ni som paruka Hillary Clinton chu Trump aya marhuai tu sok anga alang angkhan Joe Biden din mun chu ala sang jok vek ani mase November ni thuma Biden chu athling nge yang tina ani chuang lo mi pui vote popular vote ain electoral vote jani som sari mu ma satu jok chu tlingtur anni awangin
electoral vote zan hi som sari mu theina tur ste ta an campaign ngor dun hle ani Biden a team ta chuan battleground ste ta ngai Arizona Florida Minnesota Nevada North Carolina Nebraska Pennsylvania le Wisconsin ste ta chuan thingtlang mi te vote hui tumin radio wa fakna mangin an beina sa hle a Trump chu COVID-19 hrido tok lo le hlo cham ti in thingtlang mi te na siam sak an soi war le Trump chuan thingtlang vota kumsang ni som paruk in thlana khan Hillary in za asom thum pali amu lain Trumpan za asom ruk pahni amu ani Biden chuan socialist anga voter ten an mu adu lo awangin socialist Bernie Sanders chu kanne alom Trumpan tax alak lo na hi mi hausa chi ani ti in US dollar nuai li la lut chin chi all tir in ni ang ati Trump chuan mi hausa te hnera chia all tir na tax cut ane awangin thren khat chuan na job atam pha ani anti ve thung Georgia state September ni som pakhat atanga ni som ni chungin Atlanta Journal Constitution le University of Georgia School of Public and International Affairs Paul chuan Trump le Biden chu an boruak ain tluk tok le a za assembly pasari an mu ve ti in libertarian candidate Joe Jorgensen chuan za a pakhat amu ati Michigan state chu chakjok tur hriat har sa swing state ti ani a Paula chuan Biden za assembly pakuani in Trump za assembly pali ani thung Masoni Lansing muna chuan postal ballot du lo tu ten place mail in ballot here ti jakin toilet ekin bula an lo da a Democrat pachal Ben Byron chuan postal ballot musit na ti in report aziaka ma se tu ma chu tiang khes wangin man an om lo ni in Associated Press chuan atar lang Donald Trump chuan postal ballota vote thak chiam na chuan thil dik lo asiam thei ani ti in thlan result ati buai thei ati thina wangin ama thlop tu ta chuan Democrat thoten postal ballot an soimoi chu an deu so pha ani postal ballot hi Democrat chakna deu state California New Jersey Nevada Vermont le Washington DC te pon tha ti in an pom hle ani Nevada state hi battleground ani dona state pakua chuan Democrat chu chak chiang sa angai ni in state somnga a in thlan ani dona wangin alo bera state som thung vela tal chak angai dona ni Nevada state hian electoral vote paruk an nei ani Reuters chin buina soidanin New York Mayor Louis Democrat billionaire Michael Bloomberg chuan Florida state Trump ti tlak nan US dollar makta duai som paruk athole ani ati Bloomberg hian a hmain Florida state bika anti-Trump campaign nan US dollar makta duai za alo tho to bokani kha Republican senator pani Senate committee member chuan Ukraine rama Baruma Oil Company a Joe Biden fapa Hunter Biden a thil ti dan le eiruk na om dan chu mi pui hriata tlang zar turin an phutani President Trump chuan Pittsburgh Pennsylvania state campaign ane tumin Biden chuan tuial thei oil silai guns le pathian god ado dalani ti in aking pui Democrat Joe Biden chu silai khuwa khir le pathian du dan do dala nauti tlak athlo pani ati abortion chungchang hi US politics in beinana satak tling khop thu pui ani thina Biden chu Catholic pachal ani a pase liberal ngai dan thlopin nauti tlak thlop tu ani a Catholic puithiam tam takin an thlop thei lo pha ani Catholic father le bishop then khat chuan Democrat chu vote thei chi an nilul love ti in pro abortion an du lo tlata then khat thung chuan Trump chu vote chi rual ani lo chung ko in then ran na ti tam tu mai chau ani anti thung Donald Trump chu sa khomi lutuk lo ma se Presbyterian ko ran mi ni in an soi thin tunkar ni lai ni som ni pathum khan Donald Trump chuan National Catholic Prayer breakfast a thu cha thonin naw te pian tir chu executive order ani thatakin naw te chu titlalovin ring se medical tran puina om thei anga enkol turani ti in athu cha a chuana soi Catholic jinga advocates for Trump chuan Biden chu naw ti tlak apum wangin an du hle a critics for Trump te chuan Trump chu in than ran na satak thlen tir tu ti in an pu ve thung Pew Research Center chuan
Catholic zinga za som nga chuan Trump vote an du a za som li pakua chuan Biden an du ati kumsang ni som par khan President Trump chu Catholic zinga za som nga pahnih zatin an vote ani